kandi we umufasha ni nyir'ububasha ni Yezu Kristo. Ni umutagatifu rero nemera. Iyo mbyutse buri gitondo agira atya nkabona arandeba, hari ifoto ye hafi y'uburiri nkabona arandeba, namureba kandi nkabona ararebesha ijisho rimwe, irindi rigasa nitabona. Nahaguruka ariko simubona, ariko naba ndyamye ndamubona, nkabona ko andeba. Musabire rero kugira ngo noye kuzajya ntinya ibihe byananiranye, jye musaba kugira ngo anyigishe kwihangana, anyigishe niyo ibihe biba bimeze nabi kwishima, kuko ibihe byiza tubihabwa n'Imana. Iyo bitaraba byiza kandi Imana ibihari. Tugira icyizere rero mu buzima bwacu bw'abakristu, abakuru, abatoya, twese tumenye ko Yezu Kristo aturinze. Hari ikintu ntakwibagirwa kuvuga cyadufasha muri iki gihe. Hari Kiliziya zifunze. Kiliziya ntabwo ishobora gufungwa, kandi Kiliziya ni Yezu Kristo. Kuko yavuze ngo ni musenyi iyi ngoro, ngo niyo yavugaga ingoro y'umutima we, iminsi 3 izaba imaze kuzura. Ingoro rero y'Imana turayihorana. Yezu Kristo turimo tumurimo. Ingoro y'ingenzi ntifungwa na rimwe ni Yezu Kristo n'abamukunda. Izo ni ingoro nyinshi zitazafungwa na rimwe bibaho. Mugira ubwoba rero kuri iki gihe Kiliziya yacu yafunzwe, oya, ntabwo ifunze. Abakristo barahari, Yezu Kristo abarimo. Tubashishikarize gusenga aho bari imuhira, bari kumwe na Yezu Kristo. Yezu Kristo turi kumwe igihe cyose, turi kumwe n'ubutatu butagatifu. Yezu Kristo turahorana, ndetse yaranadutetesheje, ariko ntitunabizi rimwe na rimwe. Yaduhaye marayika murinzi. Mujya mwibuka ko buri munsi tuba turi kumwe? Yaduhaye marayika murinzi. Imana rero niyo Kiliziya yacu. Yezu Kristo woherejwe muri twe ni Kiliziya yacu, kandi ubwo twemera uwo tuba turi kumwe nawe. Umupadiri ufunze ko Kiliziya zose z'ingenzi zirafunguwe, abakristo bose n'abashaka kuzinjiramo. Dushimira Imana rero. Ahasigaye dukomeze dutegereze uwafunze niwe ufungura, sibyo?